Doktor Batske Marbo unong akitin ke parti Voice of the People's Party VP ulpan pau ba kecing dawa ya ke inar line permit ILP hami kalia kalanang yok jinggermen menta namar ka jingdon UMP ke VP Doktor Ricky Andrew Songkon hadalhi ubal kentu tang ya ke sarkar pedeng. Doktor Batske Marbo ul keno ba barok ki parti ki badon hak sarkar MDA lain na ke HSPDP ki don ke jing singaw artetin ya ke ILP hakis nem baladem. Kila sedang ban pedang ya geni kecing dawa tang hadin usnam arah jarar kendai anda ga menipur kelayok ya ke ILP suwa kani kini ki parti ki ju keno ba ke ILP ka pentut ya ke roi kepar ulong nga artatin ya ke jing mutsisa jong ke MDA menta namar menchua ki ju ong ba ke ILP kadai geding pengkiang ya ke roi kepar la benrap Doktor Batske Marbo unong aktin ke WP ula pencai ba ke Meghalaya kadai kejela ke babiang ban yo ILP kam kloy ya ke Manipur namar ke jingking ngerit pai baduna ya ke san persen kumba la san persen ai kat ba ki bomdai ki riulum ki long ki babun pan ka jingbun jong ki riulum kalong kumba prapun persen namar kata Doktor Batske Marbo ulong ba ke jinglong jingman ke Meghalaya ka kam don kam ya ke LP ban ya ke Manipur bat ke jing slam ke sarkar pedeng ban penrung ya kene kalong ka pasing kia halor ke jingkren usembut menteri ramba ba Preston Tensong uba kedeu ba ke ILP like mechanisms karkom terikam ke basenrim ya ke ILP Doktor Batske Marbo ulu kentu ya kinong pathai kubor ban let kali bej nau ba Preston Tensong halor kene ul kedeu ma banchwa ha kapor ka sarkar kongres ba Preston uju bersingau tu ya kibriu ba ke ILP kam dei ka ain ke babiang nak menta ke jela Meghalaya hanrei hau arjar kat pra ulai ye syapat ha ke jing menjur ya ke ILP Doktor Batske ulapan skem ba ke WP ke yang skem ha ke nongrim ba ke jela ke don kam ya ke ILP ke bapura bat om ya ki weipat kilat kelenti ki batang dem.